Tiarungama thaa ithatu cia utuku ajandene ya Meru Tv arakundhiore ngakugwata ugeni na mbitikiria na ndembithiro ngi kunenkeria njara tukuthuranirite methene yetu ya nteto utuku bwana arua. Thirikari nene kuga arimi ba kaunti 12 bakamukira mboreo mbere ya mbura ya mweri jwa 8 mwaka juju. We have identified from the beginning 12 counties to commence the program, counties that represent the bread basket of our great nation. Today, you are here to be sensitized on how this program will be implemented in the initial 12 counties represented here. Mubunge watigane Simpuru Aburi kugagasho kia udhongi bua kithomo gishigo kiu. Na ninkwenda kuvucho kithomo arakiari. Kithomo kiatigane isikana mrende bubu. Kinete kwa mena nakiri 2017 2016 2017 2022. Esta kinya kuma egembe no thugutariria kinyamara kiria agukurukira miaka 10 ari gukurwa ego. Aluneza umosansi lewa sonira njata sansi swara sivitale njata asutukunda kuzilele. Meru TV chambere daizini bitagwa Nancy Nogo tuitanie mwanka mwisho. Tukiambiria ni ati uthondeki bwa barabara ya kuma Mikindori kwerekera Miathene ni bushokerete miaka kathumba nyuma ya murandi jo kurita nyuntu botongeria butekinyanirite ndene ya Tigania East. Murandi jo jushokerete mieri ina ake nyuma ya Mporo Abore agushoka obichine ta mubunge wa gishigo mbunge keu. Narua muthenya athujite uria mirandi juitete na mbere na kugana gweretwe ni mukandarathi uria uri na jo. Mporo Abore na chokete nkatho kiri thirikari ya Kenya Kwanza rungu rwa mutongoria wa William Ruto nuntu bwa gutonyera gatigati na kuonokia barabara wakibwa barabara eo. Anaonye me barabara ere kuma Mikindori iweta Miathene kumba kwithirike kwama na kurema kwithirike buthika na ndimeri na kenyuma mubunge we shumbe katika East Mporo Abori kwetha ikumetine no mbete kwithira gichokanirio wakibwa barabara ere tha itumirikane antu bagontokona namba inene. Katika kipindi ya miaka 5 hii barabara haijafanyika kitu, lakini wakati huyu amepewa hii kazi. Saizi ameweka kila kitu, ameweka cement, ameweka maram, amegrund barabara. Saizi anafanya hiyo compacting, na next week on Thursday Friday watu wa Tigania East watakuwa kutembelea kwa lami ile ambayo hawajawahi kutembelea tena. Akiaria Mporo Abori no mbete kwithireka rais wa nteguru William Samoei Ruto nikira uwete barabara yo mbete kwithireka ambiria wako nyuma yo kumba kwithireka kumana na thirikari na kumba kwithireka gitumiria getera mbere kumba kwithireka watathirika William Samoei Ruto mbaru kenda kumba kwithireka retera kariba gishombo katika East weti na mbere nkoroki. Hii ni history kubwa sana kwa serikali ya Kenya Kwanza ya William Samoei Ruto, na ndivyo mimi nikiwa kiongozi wa Tigania ambaye ni MP wa Tigania East, mimi roho yangu imerudi kwa serikali. Mimi roho yangu itasupport serikali kwa sababu hii inaonekana ni serikali ya kusema na kutenda, na wametenda. Nashukuru huyu contractor kwa sababu kazi yake ni nzuri. Mothia Mporo Abori weta kwamba kwithira kerania na waziri wa mantu ige barabara Kipchumba Murkomen ni ugutira barabara ingi chatianire chombete kwithirikira makwithirikia ke kumombera kwetha kuma gitina mwaka 2017 ikomba kwithirikite na mbere wako na ndi nonto nombete kwithira gichokera ta mubunge wa gisho mbunge ke. Na mimi nitaongea na wakubwa wa barabara, hata minister wa transport rafiki yangu bwana Kipchumba Murkomen tulikuwa na mbunge, najua ni mwanaume anaweza, na nitampigia ripoti ya kwamba kazi inafanyika ground. Na William Samoei Ruto mali huko contractor kama hawa wa Afrika wenzetu ndivyo wanafaa kupewa power mingi na uwezo wa kufanya kazi, kwa sababu anafanya kama Mchina. Kule ile barabara ya Mikindori kunata ya Tidine Road ikianza kupeanwa pia wale kwa contractor mmoja iwe divided into two,
ndio iweze kuisha kama hii. Kwa hivyo nasema asante contractor, endelea na hivyo. Na mimi naona tunaenda mzuri, Mungu akubariki. Nikiripotera Meru TV kumatigane mbetanda msimuturia wa Drenja. Nawe Esther Kinya mwekoro wa kuma Kamauta antobetwe ya kiongo gicigo mbunge kia Gembe North na ciumiritie kwariria kinyamara kiria atwire na kyo gwaka gitaka miaka 14 nyuma yawe gukurwa ego cibitari-ini ya Nyambene Level 4. Akiaria na andiki banta to Kinya ariuga nyuma ya gukurwa ego nirio hambiririe kwimba Keni Mwanka atiombe kuria kana kunyua mwimbo juria butumite akarina atori bamujukia tama ithekia Kinya riria arabaromba otethio niu ageta kuragurirwa. Nawe akiaria githo wa shira bidhaa munene cibitari ya Nyambene Level 4 augite murimo jua Kinya no jura ugurirwe au kaigwa ake akona antobako muchangira mbecha niu akomba gweta cibitari mukiri wa Nkonja na gutwinyiria cio. Museyo mwenture ni Kamauta wandini antobetwe kiongo Gembe North yurayo Esther Kinya urokilokirite minyamaro na mithangiko imingi miaka nkalukie 10 ani nyuma yawe ukurwa iyo rirakwa na kilokirite thini nyingi cia kuria na Kinya kunywa na Kinya njaiwe tikayusiumba. Swansi lavani lewa sonira njata swansi swara sivitale njana UTUKU ndakuzilele njata njili kuleta zina ndasoke kilefoni leta mbali ya wanzo Meru njata Meru na kuwa kwa tuka njali ya shumbwezi luanga kizimi anganjini kumbisa kwa tuka mbili kula kuwa nganzo mea kulea Kinya kunywa nsema kunywa brasha kunywa kwa sababu yosika diao nsombe tanga kwa na kumbolaya ngayo Kinya sonje nanje nikilokirite mathina ya maingi rira anabawe bele basio masena kuria be kuria rira bauma skuru oro nibo beta kuria kibarwa kyotumira orira Kinya tori baba ya kautethio kanini no ntobo kumakira thina ira musiario Esther kilokira kaka no mike kaka zuma kaka zuma wanke kuma sukuru za ira cia oro ngeta nkauri matonga kana bya kurua uinde ya oro ngeta tunga mira utua mira ndatumira binko na nde yabyo tukaura bya korea tukarua tukaria kuria kiwe na streni no nto amba utumira kunyama thao ya tanza twakithirie bie kure nya bie ngilasi to Kinya temea kura nesiko Kinya tatonga nkimasi nekeria kalo itombo Kinya kanywa no ntoro rumero wake rwa sukumiro rureja saindi emwe ruonthe rurume saindi emwe ruri kwarie kwawe kwethera kwina thina Kina kethera kenda wita mwana nango kethera uri okue watumika wo mwitanira na kire daktari mnene wa Nyambene Level 4 githu washira na kwa wimbo bote bo nyimba ende ne thina yumanite na kuma komayo rera mtwari munini na ne thina yomba kurigitwa kulingana na wanavyo kidhi kwamba kuna uwezekano kwamba hii shida ilitokana na kung'olewa jino. Ningependa kuelezea kwamba hii shida haihusiani na lile jino alilotolewa. Huu uvimbe ni moja ya uvimbe ambazo zinaweza tokea kwa mdomo ambazo watu tunaita odontogenic tumors. Odontogenic tumors ni aina za uvimbe ambazo kutokana na viini ama cells ambazo huwa zinatengeneza meno wakati mtu anapokuwa mdogo, meno yanapomea. So mabaki ya vile viini yanaweza saa zingine yakakuwa na yakawa ni uvimbe. Kulingana na vile ambavyo tumeelezewa kwamba amekaa zaidi ya miaka 10 na huu uvimbe, hii inaonyesha kwamba likelihood ya hiyo kuwa cancer iko chini. Ni shida ambayo inaweza ikatibiwa hata hapa kwetu katika kaunti ya Meru. Katika hospitali yetu kuu ya rufaa ya Meru tuko na madaktari ambao ni specialist wa haya maneno ambao wanaitwa maxillofacial surgeons, na hii ni shida ambayo wao wanaweza kuitibu. Muthia nzaine kuramba utethio bamwe kuro kenda ona tungata cibitari ni kenda aumba kurera twana twa tutandatu no ntubate Kinya kaunda ende newe kwa beki mndene yo mtu kuramba mutuma na kawera panta cibitari
Mzazwe. Twaromba mheshimiwa Mutuma Ntwaithingia deputy governor amona kawira Mwangasa governor wetu wa Meru toburomba no bo mutetheri weta sibitare omba ikuthire mwemba yu no ntonarigiti kuthimwa akono nyati cancer ntoto goromba tugwa no ntubo kyao kya Murungu kana no ntubo endi ba Murungu ba mutethie ethiresa wobo batu kana ethiresa wobo bangi ende itukoromba utethio ke karambuka ile mia human rep wetu atutetherie mweguru uyu no tuiba sote no usuni muno nture ne yetu akario Kiripotera Meru TV kuma Kamauta wandine antobetwe kiongo igembe na beta mukiri Ankonja Ibwega mukiri wa Nkonja no ntobwa rutetoru kana no ntobwa nteto yukuma ntere jia Kamauta na neto kuromba Murunga kana antoba wendi bubwega bakomba gutethera nekenda kinya komba kurigitwa tugita na mbere mubunge wa gicigo mbunge giatigania East Mporogabori augite utongeria bwawe bukaringithia ruwangi rwa kithomo ntere iu ni ukuona kithomo kigucokera aria kiari kagita kawe hamu kuringana na mpumetia igerio birarekererwe muthenya jwa igoro kithomo ni kionekete gwita na mbere kuthuka muno ntere iu akiaria na ruwa muthenya ntere cha Mikindori Mporogabori nerite akaribagite weteri amu akagirithia mutaratara jwa wejani bwamba sarez kire aritoa murithi waba arina cionkoroki mubunge wa tigania East ule Kenya honorable Mporogabori na rekiti kuga ati we agatigira kithomo kigucoka arakiari ni nyuma ya kithomo kia tigania East gucoka nthiguru kuringana na mĩario ya mubunge uju tigania East na ninkwenda kuvucoka kithomo arakiari kithomo kia tigania East kana mĩrende bubu kinete kwa menya ina kiri 2017 2016 2017 2022 twatatu nyuma thain kwenda kithomo kia tigania East yokire ukulukira ku support alimu na support kithomo na Mheshimiwa Mpuru akiariria Ambassador Fund ile ciithiritwe ikeja na wa aria arikiti kuga ati gutimbe cikinyite obicine iji cia CDF indi ni baruga intheri antu bakujuriria na untububu we augite ati thithia tigaga tigira riria akona ati mbeca iji gukinya ndene obicine iji yanwa ndene tigania East Mudhara ikian tigania East Karama ikian Mikindori ikian kuna tena Kigushwa na Ambassador Fund yangu nangana orende bia chini thirikari mbire mama kana muciari mwire oyuri ni form cia kwa Ambassador Fund form ile cio yuru cia usikicie kwa bicine kethera mtono kana nkoro ekuvira mwana wa mbeca kabwithe mantama mwana wa mbeca aiko chukuru awita moyo nontombia sirio cia CDF nontombia ile cia Ambassador Fund na orende tiro makithirikari kina mwana kwa nabera betere biacha thirikari ya kaunti tigania East ngabatangazira ni kana tuwetu banenkerwe Ambassador Fund na ngaya na Ambassador Fund 100% nonto ute nyako kabanya biacha cia CDF akuja ntuke Ambassador Fund tigana na wetu bonko thoma pora ngwana kuatia ntira antu betu to yuri forms si ko bisine mwankana mbeji kona kana nikenda banenkerwe mbecha hapana ndira kwa antu betu ntubu mwaki ingwana wathome na 30 million ilio ambaye chikithirikari itele kwa kaunti hizo tuterete kwa ntoto ile form ndo sieka obisine to CDF angora kwa ntoto ba odon ba tere anini biache kuma kaunti nchoke mbatangazire beba yuke form boile form tunenkele omwana na biache tigani East ndina kana nyumba kana mbaene kana ngoro metha biasia tiane East ngana kenine oyabona ngana kenine kuma 2013 mwaka 2017 na biasia tiane East kwa jumla tuweka metha nebulu murithi wa banki reportera Meru TV kuma ya mirigone ya tigania Mikindori nayo nyuma ya kurekerwa gwampumi chia magirio ja KCSE ja mwaka jwa ngiri jere 2022 kure muthenya jwa igoro ni minister wa kithomo Nthiguru Ezekiel Machogu nande aciari amwe na aritwane bakorua betekanirie na maumira jaja muno kiri ana baria batirombere kuigwa tirangirindi chia gutonya kambe kana iria
barendete barebo akiaria chibo munene wa Maitai gicigo mbunge kya Buri na ndinoretie achiari baikie ana bao bare batiromba na kugita kajira kagaro chukuru cha Otea na obundi onde athete ana bana bo batekathurie chukuru iji amune kiguni kirebo na ikabatethia gutwika antobabata ndene ya mugongo Gaki Mutegi arena chio kumantere cha Buri. Nyuma ya mpumi cha kigilo ya form 4 kuma ntuo ya igoro ende chibo wa Maitai no retiarito barabara theta kigiro gike wetekeria mpumi chiao na nkuruki koria na baba kuthi cukuru cia kiubundi barathithetie kigiro gia form 4 nabo itobera na gitio gikinene atiri te rasima wete uge urabaterie kwithira we university terasima withiro gwete si withiro gwete purasi ucionde si watawa kireo kethiro gwete nganirwa ikio nontu baba inge kinya ibagu ciuraga nontu ngirindi iria arabaterie kugwata tamigwata kwa kwe na jokie njukumu gweta politiki kira twinacio inya ni kuthomwa itena mbeca nyingi na akagwata ubundi bo bwanjara bakomba gwitethia na njira nyingi Wauo gaitejera weja kuga nontu nuragwatire angandi anganta kurukire ora ndirendete kwa hivyo jokia njukumu wete any of the polytechnics iria around ojokie ubundi bou na boga gutethira ntu ibaba ingi batethekete kuma miaka ewu iri nyuma aja barabetire polytechnic rai bakuthithia manto amathongi kubo betire saruni bawe na tusaruni twao kubo betire mbaba ibakuthithia inyosi biao kubo bagwaka ibagwaka thai na ibaere abundi bagwaka Chiboyo no rete acheri nkinyabo wetekeria mpumi no hara migambo yake wetomba Rui Pastor Moses Motuma uremwe yani mataro kirinduke imbithi ba aciari na abwe gukeja kweja ku frustrate na bwebera gwora gwatire ngire ndie ndoku utengire ndie ndoku ke mwana mbwireni no te muntu te andekeri mantu jawe jaria akathithia nthigurweje no te guote na gitumi kire mwana kwa muteeni na bira amba kugwatana na bukenderea kutharima mwana oria rira bwamuikia tekiniko kana skuru iwingi mwana ethwe na B kana na A na mwana eja na C+ kana mwana eja na E kana D inkuthwania gutinaje gusurutisha mwana muno kana kumwinyeria kana mwana onu waigwa biwa gwete bitemutethia onde sure na inkomenya kuringana na mantu tala thirikari ithirito yakiariria mantu ja technical courses itwe ni kalinjiana betu gweta kuthithia course kana kuthoma into binge biria biomba kubatethia aciari betu bonthe especially aciari betu ba Meru yonte uwe kali na Buri nontu ino mbumete utina aja ya kuinyeria mwana mono kana wigwa mwana oku nontu atironere birio ugore expected kana birio erigirite withugania mwana ojo atitethia ana betu itubomerie na itubathe na tubae tubanengere another chance mwana kethana na kumba kuthia technical course kurio kwenda kwa plumber urio kwenda ntuko hii course chionde irio utekosi etomba gugutetheria mwana kana utekosi etomba gutethia mwana kuma gicigo kia Buri nkiripotera Meru TV nyoka mbitaga ki Mutegi na iu jaga ki wa Mutegi ni chuchu tunenkira kanyaga kunogoka indi ni shokerete ngakurikania nteto chetu no tuthingatirire gukurukira YouTube ni Meru Digital rutero rwa Facebook ni page yetu Meru TV Kenya. Okay, bye bye.
Are you looking for a school nestled in a quiet, secure and conducive learning environment? Look no further. Highlands Academy Timau has now landed in Meru. A great performing school with a track record of over 20 years. The school offers competence-based curriculum. CBC is located behind Total Petrol Station Meru, just a few meters on the feeder road towards the DCIO offices. We have well-trained, qualified and dedicated teachers to ensure that your child gets the best in both curricular and co-curricular activities for a bright future. We have well-ventilated, clean and spacious classrooms. The school is admitting from preschool to grade 5 for the year 2023. There will be personalized attention for each learner. Highlands is offering a balanced diet, has a state-of-the-art sanitation that guarantees health, tight security, school vans to facilitate transport to and from school, and many more. Hurry up and book your slot for the year 2023. And you will never regret your choice. For more information, call us on 0791 200 067 or 0720 530 091. Welcome to Highlands Academy, where a better future for our children starts. Solution Afya Cover ni ugitiri bukinyanite na bwako nembo buko jwaku leo tungata bwa chibitari bora nebo ateja kana amemba ba Solution Circle ugitiri bu bora jana gukurukira mutaratara jwa uretibwa utungata Kenya yonde inya ni burunga maira ekrobari to kana rewa konanwa na mutino. Solution Afya Cover bari lungurwa Jubilee Health Insurance Limited aletwa jana ga utungata bwa mithemba ije comprehensive cover, affordable health cover, provision to add household members to the policy, simplified onboarding process, covers newly diagnosed chronic conditions and inpatient, expensive cover for pre-existing and chronic conditions including HIV, AIDS and cancer treatment, inbuilt COVID-19 cover for inpatient, inbuilt maternity cover, and last expensive benefits. Kumanyamantu nkurokitu ringezi mungu kurokera 0728787972 kana 0734321924 kana utiriungire Meru Mwalimu Plaza barabara ni agakoromone kana kirindu wangichi yatu chionde iriria kuinagwe nombe nyotu andikira gukurukira email info@solutionscircle.com website yetu nayone www.solutionscircle.co.ke. Solution Circle, your ultimate financial partner. Karada kurina mambura tomenyaga toigwa maru kana rogoji na tona rurire mberu wantogo ende bibionde ni bireketi na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gotigira mambura jaku ne jago kinyera chore baku emwe kwa emwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube no kwethero ni mambura jamorano rachio madhiko mambura jakanicha birthday pass out graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba mambura jaku tukaje kirakiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana mari jakoguna mokojo waku neu tukagemia kiatho giaku na gokuwa mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na ndegoro ngima araniria na rwangi rwetu rwa wendie na biashara gukurokera namba hiji 0701-886-811 Meru TV chionere mwanya. Chukuri ya St. Agnes Maregatore Maregama iridhatu kuma tauni ya Mekindori barabara nene ya Meru kuelekea Mekindori. St. Agnes ni chukuri ya chonga ya kimadho moja Meru na kinya kinyangima. Na nande tu kinya kinitia kinya kile utarajo mweru jua CBC na Junior Secondary School. Chukuri ya tutu na aritoa babu den school na Descoras na nyatu na arimoba kongana. St. Agnes tuna reare ya gaba ana na beto konogo kadheabate irachine. Ujukani ya buwa January 2023 kile Junior Secondary School PP1 mwaka klasi kia mugwanja ne
bwetete na mbere marijeto nija kuganira mubuko jwaku kumaya mantu nkurukijo ngechukuru kana utringe thimu gukurukira namba ije 0725977114 St. Agnes School Marega, my education, my life, my future. Ga tuitana mbere na nteto chietu nayo thirikari nene ni rugoretie mutaratara jua kuritana abitha ba county na ba thirikari nene manto jakonia mubango jua kuguna arimi na fertilizer mbere ya mbura ya uthima na aria ba mukirite county 12 ire cia mbere kuguneka na murandi jojo amwe na county ijine na Roku County, Bungoma, Uasin Gishu County, Nakuru, Trans Nzoia, West Pokot, Migori County, Kakamega County, Bomet, Kericho, Elgeyo Marakwet na Nandi County. Purity Muthoni arinashio. Thirikari nene ni ruorete mutaratara yo kuritana afisa ba county na thirikari nene manto yakonie mubango yo kuguna arimi na fertilizer mbere mbura ya uthima na ra county 12 ciamukirite fertilizer na kwacia mbere kuguneka na murandi yo. We have identified from the beginning 12 counties to commence the program, counties that represent the bread basket of our great nation. Today, you are here to be sensitized on how this program will be implemented in the initial 12 counties represented here. These counties have been selected as a pilot for the first phase of the subsidy program. Upon successful implementation of the first phase, the program will be implemented and rolled out immediately to the rest of the counties in the country. Wayani bo fertilizer iyi bukambiriria mweri yo ethatu arimi nabo bakethuranaira miunda yo nonto bamanda ya mweri yo ena na mworoto yora munene ikuongela maketha nsukune cia arimi ba Kenya na kwebukana no watibu ampara nara mukondo yo mbere yo wayani bo fertilizer iyi yomurekete arimi milioni 2 gatanto omwe. The government has introduced a fertilizer subsidy program in line with the bottom-up economic model. This will ensure more farmers are able to access affordable fertilizer distributed close to them. In the first phase, we target 2.1 million farmers. Munini omutongeria onthegoro Rigathi Gachagua awete thirikari yatira arimi bakuguneka na fertilizer iyi na bateo sumburwa i-brokers na mikoraira itwire obanyamaria arimi ende bakaura fertilizer ukulokira thimo cio cia njara no tewe kinyomwe ukaura fertilizer nyingi saiti yera ibatire otumirwa kimunda yura asiandeketherie ikirikanwa thirikari ni ruorire mubango yo kwandikithia arimi Kenya yonthe. This program has tight timelines and high public expectation. Already a national farmer registration exercise is ongoing under the coordination of our chiefs and assistant chiefs. And I want to say pongezi. The exercise has been very smooth and the results are evident. Furthermore, the Kenya National Trading Corporation, KNTC, and the National Cereals and Produce Board, NSPB, are in the process of distributing the fertilizer in your counties in readiness for the rains. Nabo atongeri ba thirikari kuma county 12 ira ikwererwo kuguneka cia mbere ibambiriretie kwamukira moritani ya mubango yo. Nkoloki Gachagua na ritete mukana yo murito kiendia na bwethia tukilitwa marwa akiwa thirikari ruwa muno ni yete na wathobwa ukabanira na tukilito. Haiwezekani vile naendelea. Wapi watu ya Bomet? Bomet, muko hapa?
Where? Nyinyi mwende mfanye kazi bwana. Si tulikuwa hapo na president kaa chini. Watu wanalia huko pombe na bangi. Hiyo kazi mtusaidie. We'll be issuing a policy directive of what will happen. But in the meantime, you crack down on all illicit brew and drugs. You need to help us. Nacokete akauria afisa ba utungata ba muingi batiyetikirie utonyana na siasa. Elected leaders, those on our side and those in Azimio. Hao pia ni viongozi. Na wamechaguliwa na watu, lazima tuwaheshimu. You work with MPs across the country, irrespective of the party. You work with MCAs across the country. Magavana muwaheshimu. Wale wa Kenya Kwanza, wale wa Azimio, wote ni viongozi. Let us work with everybody for the benefit of the people of this country. And please keep off politics. Hiyo muachie mimi na William Ruto. Si tulinyorosha nyinyi na hiyo watu ya Azimio na Uhuru na kila mtu. So we don't need any help in politics. Mtusaidie kwa mambo ya fertilizer, mtusaidie kwa mambo ya kilimo, mtusaidie kwa mambo ya vitambulisho, mtusaidie mambo ya kupanda miti. Hiyo mtusaidie tafadhali na muomba. Please help us in that one and we'll be very happy. Ya siasa tuachane naye. Purity Muthoni, Nteto cia Meru TV. Nabo arimi na kariba tukai murera na malaene ntura iria ciatiki bukatha ni thano mirigo ya igembe ni baciumiritie na kiroro gikirene bakiromba no bia kuria bia keu bakiaria na andiki banteto wa kariba banande bariuga shukuru ikwirigirwa gucoka batikumenya nimbi bakarumia anabao amu batikinya no kibegia gwikira riko thina iji onthe yumenie na mbura kurega kungana kimera giki na gutiga imera bionthe biomi mono ntere iyo nare nande bakoromba thirikari na tongeria na antu bawendi boboega kubatethia niu bagatigira guti muntu urakwa ni mpara mukiri wankonja agucokera natio Derare mbete kethabia kuria ende arimi na karibantu kai malaene murera na kiotene na randwanda Siegembe Central babatena kiokenera kana kioketha ende no kabati parene ya kiaramo rera baitorete na kayo na nyamaro bakiwa uteke baketha kinya nyuma ya kwethira baciumete na kurima na kuanda miundene yo rera kurire ende no ntubwambura itanire interviewne kabiomete anda roro aturero me kiotene na aturimete ana iba kurewe impara kinya tusuka tora twarimete tuanda muntu ayetherete kwa yela tusuka agethira itwaiyerwe turare minara wanda nje malaene twaremere no teke twaketha ni bila omire bionthe utekio mone mwesimu atuguketha na no ntone twije no twendete katukuromba na giteo ekine no turirikane mpare ria twinio ni nene no atwirire kiraniro giaku gikiega na itwa kugwatire ugeni kogu mwesimu nikio turia mbere yeku tuikwira ugerie guturirikana mwesimu andani kiri ni turarimite bu nene na gutekio tuguka na kio thai turi utheri twimitaene nika tukuromba na gitio ekinene uturirikane murimi Rwanda ndimete Jackson ndarimite ika ithano no tikintu kiku kinyambi na ndandite ndrengo ndankanda mwere nkanda mpempe utikintu kiku no ntu mbura nirarere kura mwanka thai mparene turi kawaida batu tia kwende kwibio tweterete tua kwibio tweka store tukarombe nene shimare nene sana mheshimiwa atukua mele atuolelia high school kira mantu yange kinya mantu ampara school ke tu nontu stiro no tu nampara nontu Rwanda iruromire oriwari mbani bakwa bena kimako kaitaka hana basokete skuru nontu tebye kuria byo bakethira bakiona bya kuria skuru nde ne bakuramba bakinyetheru kinyanki masemisanda kire skuru yu yarira yana basoka skuru twino bwa muno nontu ana utabata nya kuria nanga bakona ika kuria skuru mwesimi woto tethi na musanda uririkane antu beto no likane ciana cieto maskuru ne meto matena nkima matena bia kuria gitumi tugukuromba mwesimu andani kire na kiteo gikinene uturirikane na wigwa kiriro gieto ikenda utucererie bia kuria muthieni bakuromba thirikari ya kaunti ya Meru kuibwa kiriro kio no kinyithia utethio ntere yu tukaromba kinyanga bana weto kawira mwangasa aturirikane nya tuna mbasare na aturirikane na nya no tuikomete muno itucoke ngatho no nto tuicie na ya masinani na kore na turi mando anda cieto twaremere twaanda manda yeli ntobikioma
na thayo tutene ya kurumenya kuruma nkaromba kawira mwangasa kinya wa twolelia ngabana wetu ura twathurire nonto batwe area yetu batwe twina mpare nene muno itu kuromba tutethwe na njira bia kuria tukaromba nene heshima nene sana mheshimiwa tukua mele atwolelia aiskulikira mantu yange kinya mantu ampara askulike tu nonto stilo no twina mpara nonto rwanda iruromire. Kiripotera Meru TV kumantukai irere Gembe Central beta mokiri onkonja Ibwega mukiri wa Nkonja na ngatho cha mwanya nonto bwa kugwatanira nani kiri metha ya nteto ya Meru TV utuko bwana Arua no indi tushemanie ntuku ya Jumatatu kire mubango jua turingeme tugikuretera na ndaka igwetwa Faminas Muthuri wa Kimathi ngakwendera utuko bubwega nimbitagwa Nancy Dogo.